Yacibu al-guslu minel cenabeti ala zawjeyne ve hadihime fil halatil taliye. Tömönkü avaldarda eki juwayların eki önü teң, je eki önün birine urmatly bir tuğanım gusul vacip bolup eseptiret. Birincisi iltiqaul khitaneyn. Bu erkek ayal koşuldu, birok inzal bolgon jok, uruktuk düşkön jok. Ayrıca erkekler qarıp kalgandan keyin, jana uruktuk azayıp kalgan uçta koşuluşu mümkün, bir uruktuk gelbey kalat. Vitamin жақсы жебегенден, башка кылып ат минбегенде ушинтип жүргөн, ушинтип барып отурган, токтоп кала турган болот. Бирок ошондо урукту түшкөн жок деп жүрө бербеш керек. Эркекте аялдагы жыныстык мамиле болгондон кийин гусул алуу урматтуу бир туган милдеттүү болот. Анткени Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Иза жавазал хитанул хитана фақат ваджаба ал-гусл." Имам Ахмад, Имам Муслим риваят кылат. Жанагы хитан деп сүннөткө тургузулган жер. Сүннөткө тургузулган жер, сүннөткө тургузулган жерден ашып өткөндөн кийин гусул важип болот деген пайгамбарыбыздын хадиси келет. Экинчиси Wa yajuzu liz-zawjayn al-ightisalu ma'an fi makanin wahidin walau ra'a minha wa ra'at minhu. Erkek менен ayal gusul algan uçurda ökö jip-jılaŋaç bolup bir жерде gusul alsa bola beret. Biröler ayaldan uyap senin araba görünböş kerak deydi, biroq emele ökö çok ele bolgan bir жерде. Ana buyakta uyat degenler var, jok андай emes, bola beret. Peygamberimiz aleyhisselamdan hadis bar, Ayşe neviz aytat: "Kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem min ina'in bayni ve baynahu wahidun tahtalifu aydina fihi fa yubadirni hatta aqula da'li." Qalat wa huma junubani deydi. Wa huma junubani. Men deyt, jana Peygamberimiz aleyhisselam bir idişten gusul alat elek deyt. Kede bizdin kolubuz biribizge tiyip ketet elek, suunu mağa kaltır dep, oşol jer tamaşalaş, talaşkanга çeyin barat elek dep turup, wa huma junubani, ököteң junub ele dep aytып atat. Alında uşul riwayatda emne ökö çoğu juunganga bolot, başka bir riwayatda ököteң oşol emne tosulgan, birok ököteң ele jılaŋaç bolçu degen avalda kap kelişi turmatlı bir tuğanım. Uşundan emne avretin görse bolot degen mani urmatlı bir tuğanlar gelip çıgat. Birok bunu aytып atkanda Peygamber aleyhisselam Ayşe nevizdikinde jok, al avretin görgön emes, adep bolgon üçün. Birok Ayşe uşul hadiste aytып atkan ököteң junup bolçu dep riwayat aytып atkanda kandayça birөө gelip surayt deyt: "O Allah'ın elçisinin ayal Ayşe ekebиz. Aytыңызчы, ayal menen güye bir-birinin avretin körse bolobu" degen suroogu Ayşe neviz uşul hadiste riwayat keltiret. Biz Peygamber aleyhisselam menen birge gusul alganda bir idişten bir jerde gusul alat degen жооп berdi. Bul degen söz mına oşonda jılaŋaç bolgonda birinikin görbөгөндө mine kılat ele degendi alımda түшүнүштү deyt. Birok Peygamberimiz öz, Ayşe neviz özü bir-birinin avretin körgön emes, adep saktagandygy üçün. Alımlar uşunday. Hadis urudul hadis emne üçün aytılıngan, kantip жооп berilген degenden dagı fıktı çıgarıp bere turmatlı bir tuğanım. Keyinkisi Yajuzu liman vajaba aleyhil guslu an yanama ve yuakhira'l gusla ila qabli vakti salati. Bir adamga gusul vacip bolup kalsa, gusul boydan, junup boydan uktasa bola beret, namazın aldına çeyin. Kuptandan gusul boldu, daroo junup şart emes, uktap, anan bagımdatmasda turup gusulunu alıp, anan namazga barsa bola beret. Kebir adamlar var, daroo gusul alış kerek de oturup, ırahattın bardığını getirip, anuşa menen jok bolup ketişi mümkün. Adam uktaga jatkısı kele turgan, jatsa jata versin, aytıyor namazga çeyin gusul alsa, esep degen mani gelip çıgat. Hazreti Umar Peygamberimizden suradı: "Ayanamu ahaduna wa huwa junub?" Junup bolgon avalda uktasak bolobu degende faqal aleyhissalatu vesselam "Naam ve yetavadda inşa'a." Bolot dedi. Birok kalasa daratal uktagany jakşyrak dep aytdı. Gusul albay turur. İbn Hibban riwayat kılat. Andan keyinkisi ve yahrumu ityanul haizi hala hayziha. Oşondoy ele ayal kişi ayız görüp atkan uçurda ayız görgön ayalga, etekir görgön ayalga koşulgan aram bolup eseptelet. Kur'an-ı Kerim'de aytılat: "Senden mahiyiz, ayız jönde yasalunaka suraşat." Aytkının al aza, al ıza deyit. Fa atazilun nisa fil mahiyiz. Ayaldar ayız görgöndö allardan saktangıla. Allarga koşulbagıla dep aytta turmatlı bir tuğanım. Kimde kim ayız görgön uçurda bolbay koşulup algan bolsa tooba kılış gerek. Jana 1 dinar, jarım dinar altın akçаны emne sadaka kılıp bergenge bunun moyuna mildet bolup kalat. Birok bul degen söz ana menen kucaktaşkanga, öýüşkenge, erkeletişkenge, koşulbay turup andan rahat alganga hiç kандай tıyıu salbayt. Antkeni Ayşe neviz aytat:
kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'muru ihdana iza kanat haidan an tattazira thumma yuzaji'aha zawjaha. Egerde kimdir bir ayalı ayız bolup kalsa, anda ayız bolgonda oşol ayız bolgon жериңe кийимиңди ки, ыштаныңды ки деп туруп, андан кийин кадимгидей кучакташып уктайт эле деп. Ал эмес пайгамбар алейхиссалам Айша энебиз аялдар айыз көрүп атканда, ошонун астында тизесин коюп, анын тизесине башын коюп, Куран окуп аткандыгын, же болбосо пайгамбар алейхиссалам аялдар айыз көргөн жерде пайгамбардын башын жууп ташын тарап бергендиги жөнүндө риваяттар кадимкидей эле келип турат. Андан кийинкиси يجوز للزوج العزل إذا لم يرد الولد ويجوز له كذلك استخدام الواقي إذا أذنت الزوجة deydi. Ошондо эле эркек аял менен кошулуп атканда, эгерде балалуу болгонду каалабай турса, азыр пландабай турса, анда уруктугун сыртка төккөн уруксат берилет. Ошондой эле бойго бүтүрбөй турган вакый каражаттарды колдонгонго дагы шарият уруксат берет, бирок ушунун бардыгы аялдын уруксаты менен болот. Кейбирлер аялдарды анткени ошол уруктуктун түшкөнү аялдын ырахат алганына урматтуу бир тууганым себеп болуп берет. Бул боюнча пайгамбардын хадиси бар. Кунна нa'zilu ala ahdi Rasulillah فبلغ ذلك رسول الله فلم ينهنا. İmam Bukhari Müslim'de gelet. Peygamberimizin убагында биз бойго бүтүрбөй урукту сыртка төгөт элек, ошол пайгамбарга кабар жеткенде ун чыккан жок. Икрар кылды ошол нерсеге. Бизди тыйган жери жок дейт, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн айтабыз, эгерде адамдар балалуу болгусу келген болсо, жылда эле туюп бербесин. Бала 2 жыл эмиш керек, баланын ден соолугу болуш керек. Эненин ден соолугу 1 жыл эс алыш керек. Ошон үчүн жок дегенде 2 баланын ортосу 3 жыл болсун деп айтабыз. Анан балдардын ден соолугу чың болот. Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Аллах субханаху ва таалага күчтүү мусулман күчсүз мусулманга караганда сүйүктүүрөөк деген хадиси келет. Мекенди коргогонго, ырыскы тапканга, дават кылганга, мечит салганга, бурчукка туруп сопулук кылган баарынын колунан келет. Бирок мамлекетке кызмат кылган бардыгынын колунан келе бербейт. Күчтүү адамдардын урматтуу бир тууганым колунан келет деди. Кийин эске ала турган дагы бир маселе урматтуу бир тууганым يحرم على كل من الزوجين أن ينشر الأسرار المتعلقة بما يجري بينهما من أمور المعاشرة الزوجية. Erkek менен аялдын ортосундагы жубайлык төшөктөгү маселесин сыртка чыгарып айткан таптакыр болбойт. Мени күйөөм менен кошулдум, күйөөм ушундай эле кылып койду, анан мен мындай эле кылып койдум, анан ол минтти, мен минттим деп көчөгө кино кылып айтып берген, аны ушул арам болуп эсептелет. Балким адамдардын эң жаманы. İmam Müslim rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz aleyhisselam aytat: "İnne min şerrin nasi menzileten indallah yevmel kıyameti er-raculu yafzi ila imraatihi ve tafzi ileyhi thumma yanşuru sirrahuma." Adamdardın en jamanı kıyamet günde Kuday'ın aldığında erkek ayalını aşıp, ayalı güyösünü aşıp, andan keyin ökö sırların elderge jayıp jibergendir dep aytты. Şonuň üçin bul ötö aram mesele. Bireler uşaga maani berбейт, maktanat, başka kılat, janagın tafsilderi сүрөттөп берет. Эми жалпы жөнүнөн башка бир нерсе айтышы мүмкүн, мисалы үчүн. Бирок ошону сүрөттөп айтып берип, ортодо кала турган сырды башкага айткан урматтуу бир тууган тооба кылыш керек. Көптөр угабыз хадисти, бирок ошого маани бербей кайра айта беребиз. Ошого тооба кылып, ушундан эмне тосулганга урматтуу бир туугандарым аракет кылыш керек. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Кимде ким аял менен күйөө кошулуп туруп, имам Абу Давуд риваят кылган хадисте, элге айта турган болсо, бул көчөдө шайтана, ургат шайтанга жолугуп туруп, элдин көзүнчө жима кылып атканды көргөндөй эле дейт." Мына ушунчалык деңгээлде урматтуу бир туугандарым, шермендечилик деп ошол айтып берди, ушуну пайдалуу болсун деп элге айтып берүүгө аракет кылдык.